Ja bacim pogled na filmove 31. decembra i 1. januara. Izabrao sam top 10 filmova tih dana, ali pre toga da kažem šta nije ušlo u konkurenciju. Na B92, na primer, bave se ovom novom iteracijom Ratova zvezda i to kreće od ponedeljka i svaki dan ima po jedan od nastavaka, znači od Fantomske pretnje pa nadalje. U četvrtak je već 4. deo, ali osim par izuzetaka, to je kasapljenje one originalne trilogije, tako da je to van konkurencije. Prva, 31. decembra u 12:15 i u 3:30 ujutru, mislim, pusta prva dva dela Hobita. Ja kad sam bio mali, to bi, na primjer, bio Konjić Grbonjić ili tako nešto, tako da je ovo dobar upgrade, ali budući da sam ja fan Gospodara prstenova, ovo nikako ne dolazi u obzir i to je van konkurencije. A pre nego što krenem na top 10 filmove, moram da pročitam sa famozne TV Diva program za 31. decembar, mislim filmski program. Kaže, Božićna slučajnost, još jedna Božićna slučajnost. Božić u Gracelandu, sjaj do kraja, putovanje kući za Božić, vreme je da se vratiš kući za Božić, prijavi se za Božić, onda definitely maybe, kao to da izvadi stvar, ono đubre, onda Poljubac u ponoć, Božić u Gracelandu, kod kuće za praznike, božićna ljubavna priča. Mislim, ovo ne može više cringe od ovoga da bude, ali dobro. Ovako. Znači, na Cinemaxu u, mislim, 3:15 ujutro, nije baš neki termin, ali dobro, Jackie Brown. What do you think it is? I think it's a gun pressed up against my dick. Mislim, Tarantino je moj favorit za sva vremena, tako da njegov film mora da se nađe na ovoj listi. Naravno da je uradio i scenario Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Pam Grier, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, mislim, uvek su vrhunski glumci u njegovim filmovima. Ovaj nije toliko furiozan kao neki drugi njegovi, ali ovdje je pokazao da je majstor ne samo za scenario, nego i da režira, odličan. Slow burner, što kažu film. Odličan, naravno. Onda kaže na Cinemaniji Koliba u šumi, ko može da proguta horror film u novogodišnjoj noći, ovo nije loš predlog. Taj Drugodar je uglavnom na TV-u radi, mislim, još od vremena Buffy, Ubice vampira i serije Alias, onda u Lostu na Lostu je radio kao pisac i producent, ja mislim. Onda i ovu novu seriju The Good Place, koja nije moja cup of tea, ali je super popularna, tako da ima iskustva. A inače, pogledao sam, bog me, budžet i nije bio loš, $30 miliona, ali potpuno atipičan horor, odmah u startu na govesti da nešto je tu neobično, a mada počinje prilično standardno sa nekoliko prijatelja koji odlaze u kolibu u šumi i onda kreće malo slasher, ali u stvari ono što se zbiva iza brda je, da kažem tako, je ono što film čini super zanimljivim i netipičnim hororom, znači neko ko nije ljubitelj horora može da uživa u ovom fliku. Onda kaže na TV 1000 koja ima odličan filmski program u novogodišnjoj noći, u 9 je Borilački klub, ali on je bio i prošle nedelje na TV-u, onda u 23:45 poštar uvek zvoni dva put, znači film Boba Raffersona sa Jessicom Lange i Jackom Nicholsonom i svi pričaju o onoj sceni seksa na stolu, ali mislim, thriller je, nije samo erotski thriller ovaj film, tako da je vredan pažnje. Ko je ovo uspio da propusti, treba da ga gleda u svakom slučaju.
Na Superstar TV-u, mislim Superstar, ne znam ni da to postoji, u 23:20 kaže Casablanca. My name, Richard. Because you're getting on that plane. I don't understand. What about you? Michael Curtis, Ingrid Bergman i Humphrey Bogart, svi znaju o čemu se radi, znači apsolutni favorit ovog praznični. I u 1:05 još jedan praznični favorit po meni, Doručak od Tiffanyja, znači Blake Edwardsov film sa super simpatičnom Audrey Hepburn, ljubavno komični film, ali poznati po muzici. Moon River, mislim da je dobila Oscara za, film je dobio Oscara za originalnu muziku, tako da su pravi, tako, feel good movies, što bi se reklo. Tako da 31. decembar i nije nešto posebno sa filmovima. RTS inače ima sramnu filmsku ponudu koja ne vredi uopšte razmatranje. U petak 1. januara na Cinemaxu u 8 uveče Gravitacija, Alfonso Cuarón, koji je dobio Oscara za režiju, igraju Sandra Bullock, George Clooney i Ed Harris, baš stellar cast, tehnički fantastičan film. Ono što je bio Revenant na Divljem zapadu, to bi bio recimo Gravitacija u kosmosu. Iako se malo prenebregnu tako zaobilaženje nekih zakona fizike i slično, film za uživanje. Na famoznoj Divi u 18:00 izgubljeni u prevodu ili izgubljeno u prevodu Sofije Coppole sa Bill Murrayem i Scarlett Johansson, znači pravi termin je 18 sati pre nego što se popije previše piva da se ugleda ova fantastična kontemplacija. Inače, Coppola je dobila Oscara za scenariju za ovaj film, a scenariju je verovatno imao nekih 10 strana, na primjer, ili tako nešto. Sledeći na Hrt 1 u 21:05 film Parazit, taj južnokorejski film inače je u žestokom zamahu, a ovaj Yoon-ho Bong je dobio, režiser filma, sve što se može, mislim, osvojiti. Zlatna palma, Oskara za najbolji strani film, Oskar za najbolji film, najbolju režiju, najbolji originalni scenario. Znači, ako to ne može da preporuči film, onda ne znam šta može. Mada mi je ostao u lošem sećanju, zato što sam se kladio da će biti najbolji film, ovaj koji ću posle da pomenem. Na Superstar TV-u 00:55 Moje pesme, moji snovi. Znači, Robert Wise i opšte poznati muzikl. Ja nisam neki poseban fan muzikla, ali ovo je nekako pravi novogodišnji, božićni film. Dobra atmosfera, Julie Andrews i Christopher Plummer sa nekom silnom dečurlijom koja voli da peva. Znaju svi o čemu se radi u ovom filmu. Pravi za ovaj period. I na kraju, na, mislim, HBO u 10:05 bilo jednom u Hollywoodu. Moj apsolutni favorit zadnjih nekoliko godina, opet Quentin Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, ona Margot Robbie famozna, znači film ere, da se tako kaže, kraj 60-ih, 69. godina u vreme onih Mansonovih ubistava.
ne mogu dovoljno da nahvalim ovaj uradak. Mislim, to je film koji može da se gleda bezbroj puta, pogotovo ako neko voli upravo tu eru kada je već kraj one zlatne ere Hollywooda. Neverovatna stvarčica, po meni. I ako bi trebao jedan film da predložim, to bi bio upravo taj da se gleda. Tako da to je to.